veče i dobrodošli na promociju knjige Zlatoruna Apolonijeva Argonautika. Ovu salu nam je obezbedila gradska opština Zvezdara i u to ime se ja zahvaljujem u ime nas koautora i pozivam pomoćnika predsednika opštine Miloša Bulatovića koji nas je uvažio i pristan je ovde sa nama. Miloša, nek te vide. Argonautika je jedan od tri velika epa koja dopire iz prastarih vremena od 3300 godina i tako dalje. Znači, baš iz onih antičkih starih vremena. Jedan je ta Argonautika koja govori o onoj neverovatnoj avanturi gde čuveni junaci antičkog vremena, među kojima se i Herkul i Orfej, idu u potrazi da otmu, da pronađu zlatno runo kao simbol vlasti i moći i da ga donesu nazad u Kolhidu. Drugi ep je, kao što znate, Ilijada, koja se bavi ratom koji je trajao 10 godina, gde je velika grupa, da kažemo, pomorska sila udruženih naroda pod vojstvom Ahajaca i Agamemnona na čelu ratovala protiv neke odbrane nekog grada koji se zvao Ilion i koji su Ilijadi samo dva put pominje kao Troja, ali svima je najlepše legla ta reč Troja, pa je onda reč Troja ostala za sva vremena. Inače, njegovo osnovno ime je Ilion. I taj grad se naravno osvaja, Trojanci se raseljavaju po belom svetu, a Hajce svi zaboravljaju iako su pobedili, a Trojancima se priča raspreda do današnjeg dana. I da li su postojali, da li nisu, nije 100% sigurno ni da su postojali, ni da je taj rat se desio. Verovatnoća postoji, ali priča je tu velika. Ono što svi znamo, a zanimljivo je pomenuti, da je onaj trojanski konj ubačen, pa su oni na taj način prevalili odbranu, međutim to ne piše u Ilijadi. To tek kasnije u Odiseju, u trećem epu Odisej, koji je nosilac tog trećeg epa, on sam priča, ja sam to sa grupom ljudi bio u tom konju i mi smo ih tako prevarili i tako dalje. Uzgred, Ilijada govori samo o posljednjih 40-50 dana rata koji je trajao 10 godina. Ali gledali ste verovatno film. No, ova priča o Argonautima to su faktički roditelji i dedovi, znači očevi i dedovi junaka iz Trojanskog rata. I ova se priča desila ranije. O njoj su napisane 1000 knjiga, o njoj su snimani filmovi. Putanja kuda su išli je prosto misteriozna. Ona uglavnom se veže za Crno more, a posle se sve pretvara u neku fantaziju. Te su posle bežali od Kolhiđana istorom, to je uz Dunav, te su negde zalutali, te su izašli u Norvešku, te su prešli preko Velebita i Jadransko more, te otišli u Španiju, znači bezbrojne su teze i ova tri epa su fantastične, ničeg sličnog nema u tim starim spisima, da se odnosu na takve epove koji su praktični filmovi i pozorišta starog vremena, a ova tri jesu. Pogotovo nema na tim južnim prostorima. Ovamo severnije, gde su, da kažemo, Iliri ili ovi naši preci, guslaju se gusle i pevaju se pesme čak i danas i postoji ogroman kontinuitet. Ali na tim južnim prostorima nema ničega sličnog. Ti junaci prvo plove sa nekim brodom. A taj brod je napravio neki misteriozni čovek koji se zvao Arg i koji je napravio brod koji ima smart tehnologiju. Jer Jason koji vodi ekipu razgovara sa brodom, koristi neki GPS, navodi ga gde da ide, šta da radi, savetuje se sa nekim bogovima i sve vreme se bogovi mešaju pa ih usmeravaju, te ih zbunjuju, te ih pomažu, te ih spašavaju, te ih upropašćuju i tako dalje. Ali je zanimljivo da oni plove sa brodom koji ima smart tehnologiju, što je prosto neverovatno. Da je neko to mogo da zamisli pre 3300 godina. Nema veze, nek se to nije desilo, ali to je teško uopšte i zamisliti. U tim starijim vremenima stalno se vrti u krug, a gde je nešto stvarno počelo? Ja sam celu knjigu napisao Magija, svinge i skriveni stari svet na tezi da Egipat je prepun divnih, čarobnih, fantastičnih pa i neobjašnjivih stvari, ali se nisu pojavile u Egiptu
nego se pojavile baš ovde u centralnoj Srbiji. Ovde su neki čudni ljudi došli na fantastičnu ideju da smisle neku potpuno revolucionarnu tehnologiju, da zagrevaju kamen specijalnim sistemima duvanja i da ga istope i da naprave od njega bakar. Naravno, mora se imati odgovarajuću rudu. Napravili su toga sistem, napravili su rudarstvo, napravili su industrijske peći, napravili su čitav grad u Vinči. Vjerojatno je Vinča kao naselje bio glavni grad te vinčanske kulture, ali tu pričamo od pre 7.500 godina, pa ni Vinča nije počela. Ona je samo dala taj neverovatni impuls sa metalom, sa pismom, sa točkom i kolima, sa trgovinom. Malo se zna da su Vinčanci išli na sever Karpata, pa tamo kopali opsidijan, vulkansko staklo, pa ga dovlačili u Vinču, verovatno čamcima, brodovima, da su dovlačili so iz Tuzle, da su dovlačili savale, cinobarit, pekli ga i pravili od njega crveni krvavi prah, krvave boje za farbanje. I da je to najstarije na svetu. Nigde na svetu nema ništa slično. Ovde, u Srbiji, na 3 lokaliteta, sasvim pouzdano je nađeno da su topili bakar preko 2000 godina i da nigde na svetu nema ni najmanjeg traga da je još neko znao da topi bakar i da pravi metalne predmete. Veri su da čak i sama reč metal potiče od reči med, jer bakar izvorno se zvao med, pošto liči na med kad se istopi, ali kad su pojavili drugi metali, onda je bilo potrebno dati mu ime, pa je dato ime bakar od peći. Pekti, kako je stari izraz glagola peći. No, manje to značajno. Znači, ovi naši prostori su stvorili civilizaciju i to ne samo ovo što pričam. Imamo pre Vinče i starčevačku kulturu, i pre starčevačke Lepenski vir. Jeste, Egipćani imaju hramove, ali Lepenci imaju hram. A fantastično opremljen i uređen hram, napravljen po nekim, da kažemo, modernijim standardima, pronađen je u Blagotinu. Najstariji na svetu, ogroman, pravilan hram i sačuvan, sa figurama, sa oltarima. 2000 godina je stariji od onog sumerskog. Za sumerski svi znaju i rado ga prihvataju, u školi se uči, ali kad je ovaj pronađen u Blagotinu, smrzi su se, jer ne mogu da veruju, toliko star hram. Kasnije je pronađen još stariji i tek sa njim ne znaju šta da rade. To je onaj Gobekli Tepe u Turskoj. Ali Gobekli Tepe pripada nekoj potpuno propaloj civilizaciji koja nema direktne veze sa ovim svetom koliko se zna, ali sve što se zna o razvoju ove civilizacije u kojoj mi živimo poslednjih 10.000 godina, sve počinje odavde iz Srbije. Verovali ili ne. I to nije dovoljno naglašeno. Znači, to nauka ne spori, to je nauka i utvrdila. Ali ga ne naglašava dovoljno. Kao da tu popularizaciju nauke mora neko da pogura, ja to rado činim i ovi moji koautori knjige Slatoruna Apolonijeva Argonautika. Koautori su Ilija Gorelica, Marko Huber, Srđan Stojanović i naravno moja malenkost Radovica Svorca. Znači, hoću da naglasim da sve što budemo rekli i naglasili vezano za ovu knjigu, čija je tematika od pre 3300 godina, moramo se setiti da je ovde sve počelo pre 7.500 godina, pa i više, kad uvažimo i Lepenski vir koji je pre 9.000 godina. Ja volim da kažem, recimo, Lepenci. Eto ih tu u Đerdapskoj klisuri, nisu daleko, sat i po vožnje. Oni su imali naselje. Mi danas, kad bi otišli u šumu i pravili naselje, daj Bože da sklepamo neku kolibu, a poslednje što bi nam palo na pamet je da gledamo da mi to sad organizujemo, da bude ulaz na istok, da vidimo kad sunce izlazi na ravnodnevnicu iza ivice brda, a Lepenci su o tome jako vodili računa. Oni prave svoje objekte po pravilima zlatnog preseka. Ono što je ostalo od njih posle 9.000 godina nama kaže mi smo civilizovana bića, mi smo orijentisani u prostoru i vremenu. Imamo kalendar, imamo hram, imamo organizaciju društva, imamo organizovano naselje. A mi mislimo da su bili divljaci. Posle njih je Starčevo, leva obala Dunava, Lepenski vir, Vinča.
Sad, ima jedan moment koji je jako važan za ovu knjigu i njega želim da naglasim. A on je da 3 kulture koje nezavisno ili zavisno, jedan sa drugom, funkcionišu na Balkanskom poluostrvu, istog dana prestaju. Gube im se tragovi, odnosno sve 3 bivaju poplavljene. U istom trenutku. I istog trenutka nestaje stačačka kultura koja se 1000 godina preklapa sa Vinčanskom i još jedna gore na Srednjem Dunavu. Šta se desilo? Mi jako pažljivo i detaljno razrađujemo ideju da je bukvalno zatvorena Đerdapska klisura i da se jezero povratilo. Ko je išao u Đerdap, on zna da i sad ima Đerdapsko jezero kod Golupca. Negde 6-7 km je prečnika i to uopšte nije Dunav. To je bukvalno jezero, jer nema struje koja tu vuče. A ako biste podigli samo 1-2 visinu Đerdapa, ovamo se jezero širi. A sećate se, u školi smo učili, Vinča je potopljena i na nju preko poslednjeg, najnovijeg, sloja nataloženo je iz Barske jezerske sredine još 1,5 m taloga. E sad, nivo Dunava je negde 66-67 metara u Vinči, nadmorske visine. Kada odete 10 metara do prvog onog sloja koji je istraživan, to je već 77 metara. 10,5 metara su arheološke naslage gde su ljudi živjeli, pa je to jedni drugima se peli na glavu, najniže su najstariji, gore su najmlađi. To je još, dodate 10, to je 87 metara. Dodate još 1,5 m nataloženog taloga iz jezera, to je već 88-9 metara. I dodate još 10-20 metara vode iznad koja je nataložila taj materijal, dobijete 100 metara minimum. E sad, postoji, to se lako može raditi, postoji aplikacija Flood mapa i vi možete da utvrdite nadmorsku visinu za neko područje na geografskoj karti, da vam napuni fiktivno sa vodom. Kad podignete vi vodu na 100 metara nadmorske visine u Vinči, pa vi ste potopili celu Panonsku niziju, i Mađarsku, i Slavoniju, a o Pomoravlju i Kolubari da ne pričam. Znači, vratilo se jezero o kome nema jasnih podataka. Znači, geologija to tvrdi, ne tvrdim ja. Tu su ideju razradili rumunski naučnici jer su primetili da više arheoloških nalazišta iz vremena neolita se nalaze na nadmorskoj visini od 140 metara. I brzo su shvatili to ne može biti slučajnost. Oni su prvi došli na ideju da se povratilo Panonsko jezero u naše istorijsko vreme. Ne ono ravno pre 6,5 miliona godina ili 600.000 godina, kako se to u novije vreme malo tumači, nego da je to ipak naše istorijsko vreme, a vi znate da stari spisi pominju potope. I sumerski, Vede, i Biblija, jasno, samo ne govore jasno gde je taj potop, šta je konkretno, i potopa je bilo na razne strane. Ali, istraživanja u Crnom moru su pokazala da je to bilo Crno jezero. I na nekoliko nivoa su pronašli naselja ljudi, čak jako dobro očuvano. Jedno naselje čak na 140 metara dubine u odnosu na sadašnji nivo Crnog mora, odnosno to je nivo svetskih mora. Ali ako su oni bili niže od toga, mi onda moramo da shvatimo da kada istekne Panonsko jezero, ono potopi Crno more. A kada se pregradi Đerdapska klisura, recimo od običnog odronjavanja kamenja i zemlje, onda se napravi potop, potopi se Panonska nizija i napravi se Panonsko jezero. I to je 1/1, zdrava pamet. Argonauti plove po nekom moru koje zovu Okeanus, Potamus, svakojake mu se imena daju, ali zanemarite imena. Naravno da je za čoveka more kad vidi beskrajnu vodenu površinu. Kako se kaže šta je to okean, šta je jezero, šta je more, pa mi to ni danas nismo razradili.
Vi imate Kaspijsko more, a ono je stvari jezero. Imate Mrtvo more i tako dalje. Znači, mi ni do danas nismo to precizirali, a zamislite u stara vremena koliko nisu bili standardizovani ti geografski nazivi. Znači, argonauti su po našem pažljivom i detaljnom i multidisciplinarnom istraživanju pokazali da se radi o Panonskom jezeru, a ne o Crnom moru, jer se ništa ne uklapa. Odisej se izgubio i zalutao. Ne može on da zaluta u Sredozemnom moru, on je zalutao ovde u Panonskom jezeru. I naravno, nije to sad mi vama pričamo. U knjizi se detaljno obrađuje i istorija, i geografija, i narodi koje oni opisuju, njihove običaje, pa čak i ličnosti koje su veoma važne i dopiru do nas iz velikih vremenskih dubina. Poput, na primjer, Dardana, koji je osnovao Dardane, Dardaniju, pa se pominje potop iz njegovog vremena, takozvani Dardanov potop i tako dalje. O tome će Ilija malo više posle da vam kaže. Znači, poenta je, i to naglašavam za početak, to što u Srbiji se pronalazi nešto neobično i fantastično, prvo nije slučajno, jer civilizacija ovoga sveta počinje ovde u centralnoj Srbiji. Lokaliteti koji su potpuno nesporno dali ogromne rezultate, znači ima ih više, ali ona 3 su vrhunska. Ova Vinča ovde, Pločnik kod Prokuplja, gde su naši peć i šljaku za to i bezbroj predmeta od bakra, znači gde je topljena peć, i Veliko Laole kod Petrovca Mlavi, pa i Rudna Glava u Majdanpeku. I ne samo to, nekim čudom u ovo vreme i gvožđe počinje u Srbiji. I niko to nije verovao, bilo je bezbroj posrednih dokaza, dok god nisu naši peć gde se topilo gvožđe, dok nisu šljaku naši gde se bacala i dok nije izmerena starost. A to je nalazište Hisar u Leskovcu. I to ne kažem ja, Radovica Svorca, ni Lilija Ogorlica. Zvanična nauka, naučnim istraživanjima, naučnim metodama utvrdila, a mi samo želimo da to popularizujemo, da tome damo značaj, jer značaj je neverovatan. Pa ko je ljubitelj istorije, on to ne može da vidi na historiju. Da li vi znate da je lokalitet Vinča koji je utvrđen, da postoji, možda je on i veći, ali onaj koji je utvrđen i gde su pronađeni svetski rariteti koji su pokrenuli celu civilizaciju planete Zemlje, istražen je samo 2%. I on propada, pa je sad pokrenut veliki projekat da se bar zaustavi propadanje i odranjanje, da bi moglo i dalje i kasnije da se nešto istražuje. Da je Blagotin koji sam pomenuo, a ovo je Sitnica što sam pomenuo, istražen samo 2,8%. Pa zamislite šta bi dali Nemci i Amerikanci da imaju lokalitet na kome pronađu važne stvari. To je kao da vi u svojoj njivi kopate pa naiđete na prostotu šaku dukata. Jer bi se zaustavili kod te šake dukata ili bi još malo razgledali da nema kao krompir. Negde još malo nekog dukata, levo i desno. Naravno da bi. Naravno da to košta, naravno da to traje. Ali kad znate da vredi, pa postoji ceo turizam koji se zasniva na istorijskom i arheološkom turizmu. I to se jako dobro zna. Mi imamo Đerdapsku klisuru koja je predivna, prelepa i važna je na milion načina. Sa istorijskog aspekta je važna, evo ovako kako ja to kažem, i Lepenski vir, i to su samo mrvice. Ja ne mogu sad ovde da pričam sve što je zanimljivo, nego malo samo da napravim uvod za ovu knjigu. Ali Đerdapska klisura je jedna od najlepših klisura na svetu za turističko gledanje. Ona je granica severa i juga planete Zemlje. I mnoge biljke i životinje koje žive u Mediteranu, poslednja granica gde se na severu mogu naći je Đerdapska klisura. Mnoge biljke i životinje koje žive na severu, poslednja južna granica gde se mogu naći je opet Đerdapska klisura. I tako dalje. Neću da oduzimam previše vremena, hoću da vas samo zainteresujem i za temu i da skrenem pažnju da ovo što pričamo nismo mi seli pa nam palo na pamet, nego radimo na osnovu naučnih istraživanja, starih spisa, dokumenata, prevođenja. A zašto se knjiga zove Apolonijeva? Apolonije je upravnik Aleksandrijske biblioteke. I smatramo da je imao najbolju dokumentaciju i da je bio najbolje informisan i obrazovan da napiše i nešto kaže o tome. Zato
držimo se njegovih ideja i 90% su njegove tvrdnje u rekonstrukciji putanje Argonauta i događaja i naroda koji su u to vreme živjeli i postojali. Upravnik te biblioteke je imao na raspolaganju stotine hiljada, možda i miliona dokumenata i na papirusu i na pergamentu, savijeno, iseckano, složeno, preklopljeno od metala, od svega. I kao što znate, Aleksandrijska biblioteka je više puta sistematski pretresana, spaljivana, a neki materijali izvlačeni i skrivani. Jer su ljudi oduvek znali ono što mnogi danas ne znaju, da je znanje moć. I glavno opterećenje učenih ljudi iz antičkog vremena je da barabe ne dođu u posed znanja, da ne postanu opasni.